Wathi Jesu sekavukile ngesikhathi ahamba atibonakalisa, waya nakubafunzi bakhe labe badweba, wayotibonakalisa kubo. Bekade kuthi naku labavame kuba nestruggle khona, bangakhoni kubamba, angiyovela ngekubasida njengaloku sengivukile. Kwangathi loyo Jesu lo wabonakala, njalo mabangakhoni kwenta tinto tendeke tilunge. Kwangathi Jesu bekungaba ngumnyango wakhe langena atibonakalise ngawo nasempilweni yakho ungukhunjuliwe. Nasi kwaselusuku sakavuka udle. Ngikuhlephelela encwadzini yamaKorinte 2 sahluko yebo sawushido. Sahluko 12 verse 8 na 9. Kwathi made kwaba ngemahlandla lamathathu nginxusa iNkosi kuthi ilisuse kimi. Kodwa iNkosi yathi kimi, umusa wami ukwanele wena, ngobe emandla ami abonakaliswa aphelele ebuthakathakeni. Ngakho-ke ngidawutigabadisa kakhulu ngebuthakathaka bami, kuze phele amandla aKristu ate uhlala kimi. Ngalamanye amagama uthi Pawula, sengihambe ngibonga uNkulunkulu ngebuthakathaka bami kunekuthi ngimbonge ngekusuka kwelinyeva lami. Awucabange nabo ubufakazi. Nango umuntu abonga uNkulunkulu ngesimo lesingakalungi, esikhundleni sekuthi athi, ngidambonga uNkulunkulu makungalunga naku lokungiphethe. Uthini-ke Pawula? Uthi, ngazi ukuthi kungcono kuba buthakathaka, ngoba la ebuthakathakeni ngula kunemusa khona waNkulunkulu. Kungcono kuba buthakathaka ngive bunanzi bemandla laphelele aNkulunkulu, kunekuthi ngibe kahle kepha kubede umusa waNkulunkulu. Uyayiva lenzaba mlaleli. It is better to have God's grace and be weak and enjoy the grace of God than to have a solution for my situation without the grace of God. Ngaze ngasikhuluma singisi. Uyathi khona tinto letinye letingaba tinhle ube nato, kepha tide umusa waNkulunkulu, tide atinawo emandla aNkulunkulu. Mangabe lamandla aNkulunkulu abonakala ngaletinto lekungazuthi awunato, lekungazuthi atilungi, lekungazuthi tiya ngekuba kabi. Mangabe uNkulunkulu uthi kula emandla amabonakala khona, bekungaba njani uqale kumbonga uNkulunkulu? Awubongi lesimo lesingalungi, kepha ubonga kuthi ngibonga emandla akho Nkosi kuthi aphelele la. Esikhundleni sekustruglisha kuthi Nkosi ngiyaphuma kulesimo, siyashintsha lesimo, ake sewuthambe, ngoba emandla uNkulunkulu atakucuphula ngesikhathi sewuthambile. Ngake ngeva bathi laba betempilo, kuze lo mjovo wabo utongena la kuwe akufuneki ube tense ucine, kufuneka uthambe. Khona lo mjovo utongena uthi ntshu, uye uthinza lapha uthinze lapha, kuze amandla uNkulunkulu aphelele kuwe. Thamba kuleso simo, sale uthamba, ngoba lo mjovo wemusa utawungena usebente ngemandla ekuthambeni kwakho. Amen.